Menteri Ketenaga Social Welfare ka Sorkar Meghalaya ubak polling do hakan terik risau ula pentip bana kaliang ka Sorkar Pedeng kalamang ban penkhat mai sa arspa andri punriu teliki aganwadi center badru ban kentiu kerdan ya ki hajar arspa andri punriu teliki aganwadi mini center syaki main center hapok ka jela Meghalaya. Ubak pol ulaong baka nega sinjam ka dega jingjau ka bakraw na kabenta ka Sorkar jela. Ulaong baka jing pentre yakini ki aganwadi senta kan sa sedang no ahadin ka nega liur. Bat ka pisa kan long handai po persen na ka Sorkar Pedeng, bat 10% na ka jela. Nalor kata ulaong ru kawe na kini ki senta bala kentiu kerdan kinyo ya arwur kinong tre bat kinong yarap ne helpers. Bat kan don ru ka jimpen kiu ya ka bainong ne ka honorarium na ka lahajar sanspa tingka syaka sahajar sanspa tingka shibnai ya kinong tre. Shushu ula pentip baka jindan kampisa barak langka lakot praspa arpun riu poin dai pu pralak tingka. Bat na kane news pa sau pulai poin nyu pu sau lak tingka kadai ka bha jong ka Sorkar Pedeng. Haba penpau haka bayai dei bat ki ars pandri punri teli ki aganwadi senta ki betmai uni menteri ula ong bakani ka kentubru ya ka jingtung ya ki ars pandri punri ngut ki aganwadi workers bat ars pandri punri ngut ki helpers. Kandon ru ka jipen yo ya ki jimbam temet syakinong yo jing mentoy na ka benta lais pa sengi haka shisnam kat kum ki jing petha balapan mi da ka Sorkar India na ka por syaka por ula ong syusyu. Ya ka ingin minister in charge jong kene ka kam kabide ke social welfare Smriti Irani kepala ja kepala long keba abnai tam da ni lala man yo menta arti ki keba kraw koi kalong ba la kentiu ya ke kedan jong kini ki 6000 aspa riu pundu tali ki anganwadi centers kata nak kedan jom ki mini center selain center ki barit syaki main center selain center ki bahaya sejak aspa andru penduduk tadi but kawai pokoi ke center kandon way iway I worker but iway I helper de iway worker in your ketulop ke honorarium ke bangi lakin tiu nakalah hajar sanspa shibnai syara saw hajar sanspa shibnai the appointment lain aging thung ki helper ke benwan thamai ke belong arajar aspa sanpo shibnai kumka baiburam honorarium uniform ban poi shi hajar asset kinyo shi hajar shi snem ke kendo jokowi set ki dawai ya ki panggil kentiu menta haborok ki center na news pak sanpo syaka khatsan spa tegashi snem ki baitar kentiu na nyo hajar syaka shibo hajar na wanta san snem but ke additional cost ke jinglot ke pami tam na ta ke belong sa lai hajar dengan nam ta san snem administrative expenses wede which penyak ki office na kasi hajar syaka hajar sisnem ngintung thamai ru san po wei ngut ki lady supervisor na kondak ni hajar aspa ndrip center ka jinglut jingsa hangi kalon plus pa art drill point live of ta lang na kani ka jingbe tingkana Sorkar kemi kalon kendai 4% kan boy news pa so pulai point news sau lak the state share la ni jing ai bha jongga Sorkar jela kalong papu ar point real sau lak ti dalor kata milayo rupiah ki center ki bathamang ki ba nilai kun porok kata mentangi sultanat banomba aspa unriu teli ki center ki watmai ki minyo man sedang do jela ke jongi hakiki ki center kin don aspa andru pundriu ngut ki workers aspa andru pundriu ngut ki pembut menteri aspa andru pundriu pada ki helper lagi nong irang di kini kita bentar kita konsen jong ini project jong kini sanction but baga la betha baga state government kan chim ya ki senjam bantung
ban I training ya kini ki functionaries kinong tray bertenyo ki tiar bagi jing don kambaro ban penting kena ba kini ki center kilong operational ni ki stangon tray kam ploy kat bal